Zdravo, kako se tako je kako ne, na metal-day, namesto to zlostrto od mungo slovenja, pa me mnogo. Tukaj so govorili, da zgo predstavljam naši od Sograjan in Makedonec, od koji često ferije. Kažete, vi je izdadeno prv debi album, za koji izdavačka kuća go izdadovte, kada go realizirate, go snimavte? Nemam izdavačka kuća i znači sam izdavan na Reasonable Records, drugi isto izdavačke kuće. Preko isto to ime ги изпитате албум? Кои ги пишува текстовите, така инспирация? Текстовите ги пишат сестра. Сега имаме некоја посебна улога на бендот, еден правите музика, пишат текста и така. Покрај тебе, значи, македоница и пејачите, да. Користите елементи, метал, добар овие втори пат никак, значи, учествувате. Само успех и ната. На крај што би сакале за македонските метафални за...